Yes. I am Pfukeni. Yeah, kwala femeni. Tile kubuyeni. Namhla isuku ro hlamula that thing man. Dr Joe Shirimani a tshame hansi tolo na female ku kha ku discussiwa hi mhaka liya ya sweswi ya swi nga humelela se swi fike ne le ka vatswari wa vo swilo ku soza swi fika ka time vo time ni wa ti vona hi vanhu va njhani na ku na misa loyi a vhaka laha kaya a ti bula swin'we so yeah we kuma ti-advice na mahisa lowa wa loya hi vulavulini ku va na ti-advice leti nga va kona ku hayi no xandla henhla ka xin'wana xandla Joe Shirimani hi kombela rivalelo ka leswi hi nga tsala vito ra n'wina laha ka page sweswo ntsena hi kombela rivalelo ka leswi hi nga tsala vito ra n'wina ka page hi tlhe hi kombela rivalelo ka maxaka ya n'wina na kahle female ya n'we hinkwayo hi kombela rivalelo ne le ka tifan ta n'wina a hi vuli tifan leswiwa swo tsalatsala la ka Facebook swo phunta tifan ta serious letiya to a ni ku na vanhu vo tlhariha va miyelini a nga vuli nchumu mara vutlhari wa byi vona ku byi kona hi genge leyo tsalatsala hi kombela rivalelo ne le ka n'wina tifan ta Joe Shirimani ku va hi tsale vito ra Joe Shirimani hi vula sweswi hi nga swi vula ku rivalelana a swi dlayi munhu i mhaka ya kahle ngopfu loko munhu a ku no tisoleni ka leswi mi nga swi vula swi ni vavisini hi kombela rivalelo xandla henhla ka xin'wana hi rivaleleni swi suka mbilwini then xin'wana xo hetelela n'wina ti-fans ti die-hard fan ta ti-artist ta n'wina leti mi fevhaku tona tshikani ku lwisa ti-fans phikizana loko ya ka n'wina ku ndla ku ti-artist ti lwa tshikani ku lwisa ti-artist hayi ti-fans tshikani ku lwisa ti-artist mi ndla ku ti-artist ti lwa hi mavulavulelo ya nghomo ka mi nga ri kahle yes post di nge komberi rivalelo dinghozi ngopfu yes dinghozi mara tin'wani tiboro hambi ro ku ri goalkeeper i khoma ngopfu tin'wani ti ta pfa ti koriwa ni i ki khoma ngopfu va ku ledya ti koreliwi mara yin'we bolo or timbirhi ti ta koriwa siku rin'wana rero Joe Shirimani hi rivaleleni vuye hi kuma ti-advice na mihisa luyani ni nge ta hanga kona hi vuye hi fonelana then hi kuma ti-advice ku no loko munhu a ku i dyoheliweni hi kombela ku khomeliwa hi ndlela yaleyo na post liya hi ta susa laha ka Facebook swilo swi ta famba kahle a ku na to tala yes ni hetini mi wa ka ndlopfu a ka ha na problem sweswi inkomu